Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga wana tamua I nei aso. E lua sa malolo le kilisimasi lua o lua wha, ai lua fo ia sa malolo le tausanga fau. Mai le malo I le itu lau le matanga ruenga o pisinisi ala manuia malaiba, o wha manina mai ia sa malolo le kilisimasi, e na o le aso lulu le aso lua lima, ma le aso tofi lua o no te se malua o lua wha. Ai mo aso malolo le tausanga fau, e na o le aso lulu aso mua Januari lua o lua lima, ma le aso tofi aso lua Januari. O tangata umai whai ngā rengai nā aso malolo aloa I ale malo. O whautu aina le o whai pisinisi I atotongi tangata nā e tusai ma le tulafono. O sa sao le kirisimasi ma le tausanga fau, le ana mo le mawina le vai aso taluai eo o mai I le whai ungo le vai aso, ma wha awawa tuai lava I le nei masina. I whai ngā whai poiponga, ma whai ngā matai e peo na mo le mawina I le tusa, o le selau mo na tupu matai o le suafa mangele na whaia e le tasio a fio anga. O le atuano a maa I le asto na ina te anei. O le aso lua fitu o le masina nei le fo eo musa ai le malu. O le Ecclesia Assembly of God I tula ele. Peta ai ua moli mawina e o lava I le whae ungo Januari o tausang fau. Whae e ngā matai a inga e pefo o na fuafua ia I le whae e no swafa matai. O le ainga sa tuman vau I pautasi whale alili. Ai o aso malolo lava I o le kirisimasi mal tausang fau. E na o le aso lua lima, ma le lua ono o te sema, ma le aso mua, ma le aso lua o Januari lua o lua lima. Ua amatai neo na tumutumu le loto ale Ecclesia so fitu I lalovaya I lan talinga malo. O le fono a talavou al Pasifika le ua usu mai I Samoa, e taivalu tausanga ma usu ia e pei ona amatai I le aso tonu al kilisimasi, lua o lua wha I le aso lua lima, I le aso tolu se fulu o te sema. Sauno ai le taitai o talavou al Pasifika le sunga wili tino I mineta. O le fono lea e ono aso e taivalu tausanga mausu. Ua whaautu ile I will go with God to shape the world. Tusa o le afe lua se lau talavou mai atunu o le Pasifika o iai le aso fitu misiona. Ua fetaui le usu o le fono talavou le Ecclesia al Pasifika. Ma le tatala alo iai fo iolana leitio ala leo. O le tasi o lua tesima le ono whamo. Mo ana whaasalaunga e baba lua ma le lato wala ata. O le Hope Samoa I lunga o le social media. O ta ua leli insinia mai rotuma, ntato fsilingia, o lo ngalue ai le leitio, le sunga ya Felix Enasioa. E o atu I le tolu se fulu kilomita le lautele o le kava le lato wala leo, e au fiai le taulanga. O le leitio o lo ilalo le misiona Samoa mato e lau. Peitai o le fontanga talavou o le sfitu misiona, le au amatai nei o ngā solo matali malo ai le Ecclesia. Ilana lo troa ila lo vai e pe on amatai o na tumu atu I le so. Uman malo ia neil tina ia lupe Jeremia al fam sinong ol fanua umia sa loto I moa. Ol fanua le tu sai ma fa maunga mal fam sinong al mawalunga. E tolu aso na fina wina yelo ia le mta upul masino mati. O le lua o lua wha aso sfuluiva, lua sefulu ma le lua tasi, ma wha atalia ili wha iunga al wha amsinonga sili, lea ua wha ala lua mai le sfreile le nte nei lua sfulu te sema, lua o lua wha. Na ole mta upu lea ili wha amsinonga na ua tangi me keli Jeremia, ua toi fia maua le whanua lea I mua na iau lua I wha ataua, ili hawhiva se lawa luono ili taua sfulu wha awheta la, ma wha alu ia te ia maona mātua o misionare manu malo, ya Jeremia lua tau, malola Jeremia. Ma ia whauaile maota I lunga o le whanua mo Jeremia malola, se ia o ina mali liu lua whemaltasi ma lua whemaltolu, malango mau umai il whanua lea. Peita I se taimi o lua whemaltasi, le whalpuipui ai me keli Amelika I Texas matoe mangalo, I le lua whemaleono. Ai le amatanga lua whemalelima na ia tofi ai whaltula fono, lo na uso ia lua iwa Jeremia. Ua ia wha moe I neva ai al whanua talue leilo lama se me tupu ia ai al whalpuipui a o loka ai le nā taimi. O le umane o na maua e lua iwa le power of attorney mai lo na uso. Po le masino a pelila po o meo le tausanga lava lea lua o lima. Na wha o ngalo e lua iwa e tal sanga ai mo le wha alu wha altula whanoina. O le whanua lea I lunga o me keli.
Mulmuliane le taimi o le masina lava lea na toe whaalili wa iloa me keli le whanua i lona uso o lua iwa malonto o lua ia lupe i lalo o se whainga wha mea alofa. Ai o ane luafes fultolu te alua iwa ma lupe, luafes fulima ave lua iwa le whanua ia lupe, luafes fulfitu le stala le whanua le suafa lupe. Na finau me keli e soli tu la fono le whaaliwino le whanuelo na usa malonto o lua ia la ua ona ele o iai lungo le whianga inga po le power of attorney sana o me keli lava ena te wa aia le whanua. Peita ina finau lupe ele sa ona tua inga na alona wha se atu le whanua ia la ua malua iwa ile lua whemale lima ina ia mawhai ai o na totongi le aita lafu ile ANZ Bank sa whai e me keli ma mō kesi ile whanua. O le tupe na avane le Westpac Bank lea wa PSP nei. Peitai, sa tele whiu i inga na tupu le whanua lea, e au fiai ma le whaaliwina whaaltu la fono le whanua ia lupe, mai le amatanga ia sefe ai, mai lu tia na iai. La toe whaawawina atu, ia tawolmanga o lea whamsinonga, e tātou tala o muli mai. Nisi o tala ngā solo mai o tangata i Samoa mua sofia o whamawina ile o atu ile se fulu i wafe lima se lau tangata o whaopopo mai o tātou tunu i totono le masina lava i o November lu o lo wha. Peitai, e tesima le ono pasene o whaititi ai tangata o November na ilo le masina ilu matu o kitopa. Whaatusa ia November lu o lua tolu, e lima tesima le iwa pasene to tele toi tangata tau nuu ia November lu o lua wha. I whaamaunga o le iwa tolu tesima le ono pasene na malanga mai iwa alele, e na o le ono tesima le wha pasene mai iwa al sami. O whaamawina fōi o le tele lavo tangata asia si mai, e malanga mai New Zealand, tuso le lima afe, lima selau, ma le tolu afe wha selau mai Australia, so o mai eima tangata mai Amerika i matu i le afe luas fulu, ma Amerika Samoa e fitu selau, mo le masina lava leo November, lua o lua wha. O tūlanga le tāuolo o iailo tātua tunu lo whamalo sia pēr whautuanga o timunga mamafa, whamalo sia fo i whautuanga o lolonga, o se vaenga o ao ma timunga leo lo a awhiai Samoa e pēr on whamawina, i le tai au ana Leilua o tūlanga e a fua mai au susu, o savili o le tua o loa, savili mai saute i sa sae, a ngai i le mai to e lau po savili mai matu i sae, o lo oftia i le tunu ai peitai o au susu o savili o le to e lau, po savili a mai matu e ono au mai a timu, e ta uruwa masolo ai feo lolo le mamafa, ai pupu u whapea manai wila mawhai tili, mo le aso a tai awa anga i atu le aso lulu o mua. Ai mo le aso e ufutia se vaenga o le langi e au, ma e timunga i nisi o taimi whapea wila mawhai tili, ai mātele i le awa uli. O timunga nā mamafa i tele o taimi pua oa e māse se e ai awala i no whanga maua malolo vai ai fo ino fuanga i tawhala. E ono tatafe vai tafe whapea ele solo. E whatau tau savili i taimi o timunga. Pe ona tu ina mai ele ofiso va ai tau le lima ele tai awa na Leilua. Whaftai lau whaafonga anga le tau tua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ele nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.